Rani Gadiliu Bazaar Inauguration Come Tribal Indigenous Crops and Handicrafts Harvest Festival 2025 Hai Rani Gadiliu Bazaar Ramgai Jang Kailong Khau January 28 Kharoi 29 Ngan na Takailokan The Mituang Kamung Hai People Endeavor for Social Change Lungbung Jang Area Village Council Du Phom Khani Rani Gadiliu Bazaar Committee Kagoi Kariu na Lang Pakantong ne Kamong Kautai Kausik Rai Cabinet Minister Kevin PD Mine and Mineral Barak Valley Development Government of Assam Rai Kamong Bampi Sunagwang Gajaw Laukane Mridul Yadav IAS District Commissioner Kasar Drube Yoti Pathak ACS Co District Commissioner Lakhipur Kasar Norsing Bay ACS District Development Commissioner Kasar Pranab Kumar Bora CEO Zila Parishad Kasar Kaniurai Sakhong sumay gin suna guang gazaw lo kane kamong kahaw may suna rock may react tuang may lap may duan silaw kan may tang kamong bambi roy Rani Bazar kay than kulaw kane riulaw may suna ramgay jang rock may naga cultural dance troupe roy lam lialaw kane imbu na Barman dance troupe akani karu luang Rani Colony Part 2 dance troupe roy ni lamlu lialaw kane hujat paw rong may roy ramruat lu solaw kane khani rok meja tuang khwang luan kazat azu ni hiulian lo kane kamong tuang jang nai mai timi khau Assam Regional Office tuang Chief Manager Loken Da khani SESTA tuang Executive Director Bata Charji Executive Director RNBA Dimguang rong mai Northeast Together tuang Saurabh Sharma khani Nabat Kasar tuang DDM Ravi Shankar Likmabam Kaniurai Chakhong Sumay Gin Suna Guang Gazaw Lokane Kamong Lanpat Misuna Hoi Kaulorana Namdai Luang Rock Menaga Cultural Dance Troupe Rai Lam Le Lokane M Huliang Rong Mairoi Ramdra Lu Solokane Khani Reng My Cultural Dance Troupe Rai Ni Lam Lu Le Lokane Assam Kasar State Tuang Dialo Civil Society Organization Khani Nam Tuang Kapi Kaga Sumay Azu Rai Ni Kamong Khau Guang Gazaw Lokane BJP Kombi Mandal Rai Leng Launa Kombi Kendra Tong Wangu Terakhong Gram Panchayat Tong Polling Station 29/18 Tong Bangkho Nai Mai Mansai Kagwai Rai Kaganting Sang na Ingkhuan Guang Mita Emle Rai Mai Kagwai Khang Dui Hai Tingkum Khumna Khuga Dithwa Khawrai Canal Dai Mai Kasyam Lana Mai Kagwai Khang Dui Jang Khang Kasyam Lau Mai Khangta Pian Mai Khani Naila Mai Suna Kabam Bye Bye Khawrai Kai khun chui na pungu khawrai mansai rex nanai na pungu hai MLA S Prem Chandra tong political party khaw kajaw kan mai kamung Terakhong awang lekai khaw takai kan the kamung khawtai Kombi Mandal President Seram Angausana Secretary W Thoiba Kombi Municipal Council tong caretaker Chairperson W Priyo Ranjan akhani bye bye mai azu ni kamung khawtai guang kajaw lokane MLA Prem Chandra Roy Saka mai kyutho Kombi Oyung Makhong Mini Barrage Khawrai kilometer tasat chang mai canal kasyam lana Wangu Sabal ngan na dui tibam mai khawrai imbu na Wangu Nawdakhong ngan na dui ti khang kasyam na mai tan duan kagwai khawhai mai kagwai roi machuang lo pudiu khangni sakne imbu na MLA Roy Saka mai kyutho canal kasyam khawrai kabiu kan mai kai sam kagwai khangni ingkha lo nu mai ingkha lo kan the imbu na dui phangmok mai kabam kagwai khaw phangam khang Tat mangna nu mage tuna karamba mai tan kagwai khaw hai government tong sian gajaw mangna khuga dithwa khaw dui longbam san dui tingam khang karam ni mai luan khaw mai kagwai roi machuang lo pudiu khangni imbu na salo kane punchi achau pun Dula nai January tamru khawrai February ru na kathum ngan na tatkai ni mai Sparse Leprosy Awareness Campaign 2025 kam Anti-Leprosy Fortnight kamung tentha khongbal khawnai mai multiplex khaw takai kan the District Health Society Thobal akhani National Leprosy Eradication Program Thobal kanai roi kariuna leng kamai kamung khawtai CMO Thobal Dr. Y Nokul retired tentha GP Ward Member M Boicha akhani District TV Officer Dr. M Nomita Devi, Dr. Nongdren, Samu Singh Kaniurai kamung bampi kamung kaipo akhani sakhong sumai gin suna kamung khawgwang gajaw lokane
มงเขาไตมหาตมากันที่ตวงโฟโต้เขามุนกะเลานาสควงสุเหลากันเนอคันนี้ไลโปรชีชุมันขังไม่กะกวยนะกระรำรันดิโคอคันนี้ไลโปรชีระปวดนาวบ่ไม่กะถุยขังแบล็งเก็ตอคันนี้อินจัดเหลากันเนมงเขาไตดักตอร์วายนกุลซีเอ็มโอไรสากะไม่คิวโตอินเดียเขาไลโปรชีระปวดให้ไปนะนาวบ่ไม่กะกันเขาอันนี้ปูเป้ามาตมากันฮีไรปิงเราปิโตมักนาไลโปรชีนาวบ่ไม่นุนกวยขังกะบ้านกะหักไรเซมรอยสุเหลากันไม่แต่สควงสุไม่สุนะJanuary tamru khau matama gan hi haikan mai timiti hai world leprosy day the tuna observe subam tungai tuna sakne imbu na thobal district khawni leprosy rapo naw bo mai sak nai na ba mai khai sumo lau khang mai ka goina karam dan bam dikho tuna CMO Dr. Y Nukul rai sakne Gwangpuni mai February ru khawrai Manipur government tong assembly session bam ni mai khau Moirang subdivision ti hai district ti go lau khang sa kan the Manipur tong suna Moirang subdivision ti hai revenue district ti go lau khang sa ka mai khau nu lau mak tong nai thai Moirang assembly constituency Thanga assembly constituency khani Kumbi assembly constituency tong CSO khani Matthew mai roi tan mai agitation tat kai khang samdan the tuna asai samla menun khau Moirang district demand committee tong spokesperson Himan Boyai Rai Sakane. Sidagi chahi nifuni thogi mamangdagi Moirang mapung phawa revenue district ma PBU haina khoi haijarat ga lakhibadu ngasi phawa haukiba thengkang kayarakta Manipurda tongan ba district kaya semkhraba tongan ba thengkang kayarakta administrative changes kaya ama leikhra phawda Moirang bu ngasi phawa miraiduna leipasi masi pen dabaga loina panbiriba Manipur ge lengak asida Moirang district demand committee na lakadoriba February ge tang 10 dagi phamba hagudoriba Manipur legislative assembly ki ningtam mifam sida Moirang mapung phaba revenue district ama ohenanabagi damakta executive decision natraga administrative or legislative decision ama lawbiu haibagi adugumba warebum khak launanabagi damakta ngasi Manipur miam amsung Manipur ki lenga asida Moirang district demand committee ga loinana landam sigi CSO kayana ekoi demand tawjari Rooted and built up in Christ Meladun Bangkau, Rockmay Baptist Churches Council Bangkau Nai My Christian Education and Literature Department Roy Lang Launa. Tingkum Kau Tat Kai Ni Mai Duan Suna. Sunday School Din Pau Din Pai Kaniu Kang Orientation Kamong Hai January Suina Tasat Naita Roy Kahauna January Tambru Nganna Lomai Part 3 Baptist Church Roy Kai Bang Sulauna Tai Kai Kamay Kamong Kau Tai Churches Rescue Nasaruk Kau Roy Ngan Mai Painai Na Padai Akani Intu mai phai khat tamru na pungu ka goina phai thum tamru na secure roi gwang na kadam lan chapno ko ne among ka hau kan mai khau tai pau Samson pa mai Christian Education and Literature Department tong board member akhani longmai 3 Baptist Church pastor namdi sin ka mai roi riulo mai la cha salo ka ne pau jawjelong rap mai General Secretary Christian Education and Literature Department roi ga sam phungwang lo ka ne Imbuna Rock My Bible translator Asui Gang Mai Khani Rao Ministry founder Thuilung Liu Pa Mai Kanai Re Kamong Khau Din Pau Suna Gwang Zaw Lo Kone Kamong Khau Tai Inclusive Christian Education and How to Effectively Present the Gospel for Children Tamai Latluan Khau Din in Thui Lo Kone Orientation Kamong Khau Tai Beginners Primary Junior Intermediate Akhani Senior Class Khau Din Ni Mai Luan Ni Minna Dilau Kone Jingbang ka gan khau lamlu akhat ni ragwang to thuan mai ka thia ka za chu tampalo ka ne Habal district tong Wangjing Ten Tha CD block bang khau nai mai Langathel gram panchayat tong 2014 akhani 2015 tong panchayat development plan tong bang khau nai mai special gram sabha tong meeting dulanai Langathel agri market set khau takai kan the People's Plan Campaign 2025 akani 2026 le kriang nai mai agendas ka goi lam khau ka phian kan mai khau tai Langathel Jila Parishad Administrative Committee to a member T Ibomcha Singh Langathel GP Administrative Committee to ang chairperson S Tomba Singh Langathel GP to ang Panchayat Secretary Yal Manglem Singh akani GRSW Moswi Devi kaniu rai kamong khau gwang chaw lo ne Kamong khau tai MSPDCL Agriculture Health Fishery Veterinary akhani Animal Husbandry Education PhD ICDS RD and PR
campaign pd khani bye bye my department kharoi gwang mai thin nun roi la chalo kane imbu na PMAYZ twang registration lam khoni mai ka gwai kho imbu na dilau kane Beti Bachao Beti Badhao Save Girl Child Educate Girl Child tuang tingkum ru tak mai kamung le karyang nai na Dolanai None District Bangko nai mai Tingkwanjang Higher Secondary School khau District Administration None District ICDS Cell khani One Stop Center None le kariuna leng lo mai kamung tatkai kan the kamung khau tai into mai non khang menstrual hygiene khani distribution of sanitary pads for girl child hai takai lokane imbu na awareness campaign khautai helpline number into mai puinun khang 1098 akhani into mai allow nun khang 181 khau ka ge na me lam khau sagwang lau khang ni ti thai kane kamung khautai incham na ka sing ringu dawrai ka dam gong lan cham lokane cham ngan lo the